Yes, ikaze kuri mwese mudukurikiye nanone aho tugiye kugaruka mu makuru aba yagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru rero tugiye kuyahera hano mu gihugu cya Tanzania aho batubwira ko urubyiruko rwigaragambya rwanenze ku itegeko rya polisi. Urubyiruko rwiraye mu mihanda kuva mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa gatatu rwamagana amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ruvuga ko rudashaka ishyaka rya CCM ndetse na perezida waryo Samia Suluhu Hassan. Imyigaragambyo yafashe indi ntera aho abigaragambye mu gihugu hose bagiye batwika impapuro zitora, ahandi batwika inzu za polisi, ahatorerwa ndetse n'inzu z'ubucuruzi. Polisi ya Tanzania yashyizeho itegeko ko saa 12 z'umugoroba abantu bose baba bageze mu ngo zabo hagasigara abashinzwe umutekano, ariko iryo tegeko ntiryubahirijwe mu masaha y'ijoro. Urubyiruko rwakomeje guhangana na polisi ari nako rutwika ibiro bya polisi. Amashusho ari yo kuri interineti agaragaza ibiro bya polisi byahiye bigakongoka mu mujyi wa Arusha n'inzu z'ubucuruzi zahiye mu mujyi wa Dar es Salaam. Camillus Wambura ukuriye polisi muri Tanzania niwe wasomye ubutumwa busaba abaturage kuba bageze mu rugo saa 12 z'umugoroba. Uyu mupolisi yagize ati: polisi irasaba abaturage bose ko mu mujyi wa Dar es Salaam ko kuva kuri uyu wa 29 Ukwakira 2025 saa 12 z'umugoroba babe bari mu nzu zabo. Nta muntu n'umwe wemerewe kuba ari mu muhanda cyangwa agendagenda mu baturanyi nyuma y'icyo gihe navuze. Abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano nibo bonyine bemerewe kugenda aho hantu ku mpamvu z'akazi. Amakuru avuga ko ubutegetsi muri Tanzania bwakuye internet kugira ngo bugabanye ubukana bw'abigaragambya biganjemo urubyiruko. Kugeza ubu ntabwo haramenyekana niba hari abaguye muri iyi myigaragambyo cyangwa se abayikomerekeyemo. Urubyiruko ruramagana igitugu, gushimuta abantu n'andi mabi bashinja ubutegetsi bwa CCM. Icyakuruye ubukana cyane ni ukuba batavuga rumwe na leta, by'umwihariko ishyaka rikomeye rya Chadema. Abayobozi baryo bafunzwe bakaba bataremererwa kwiyamamaza mu matora. Akaba ari ukurero ryifasha hano mu gihugu cya Tanzania. Yes, ari nako mwibutsa ko utarakanda subscribe wayikanda ugakanda like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Yes, tuve hano mu gihugu cya Tanzania tukwerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umusirikare wafatiwe asomana n'umukunzi we yakatiwe. Urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye Anjida Salah Ebabi igifungo gisubitse cy'umwaka umwe nyuma yo kumuhamya icyaha cy'imyitwarire inyuranyije n'amahame ngengamyitwarire ya gisirikare. Ebabi yakatiwe kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu. Ubushinjacyaha bwamusabiraga igifungo cy'imyaka 10 kubera amashusho n'amafoto bye byasakaye ku mbuga nkoranyambaga asomana n'umukunzi we. Iki gihano kivuze ko uyu musirikare wari ufunze kuva ku wa gatanu ushize arekurwa akidegembya, ariko agasabwa kutongera gukora ikindi cyaha kiregerwa mu nkiko mu gihe akiri gukora igihano yakatiwe. Nyuma yo gukatirwa hatangajwe amashusho y'abantu benshi bagaragaye hanze y'urukiko bishimiye ko agiye kurekurwa akajya kwitegura ubukwe bwe buteganyijwe ejo ku wa gatanu mbere yo gukatirwa. Salah Ebabi avuga ko afite imyaka 29 akaba amaze imyaka 10 akorera igisirikare. Yabwiye urukiko ko abatumirwa 400 yatumiye mu bukwe bwe. Yagize ati: ngomba kwitegura iki gikorwa gikomeye mu buzima bwanjye kandi giteye ishema igisirikare. Ndagusabye, ngo yabwiraga perezida w'urukiko, ndagusabye ngo ndekure ndarengana. Kuwa kabiri ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabiye Ebabi gufunga imyaka 10 kubera amashusho ye yasakaye yambaye impuzankano asomana n'umukunzi we. Ebabi yavuze ko amashusho yafashwe mu gihe gishize mu buryo bwite muri studio y'i Kinshasa kugira ngo we n'umukunzi we basohore save the date. Akaba ari ukurero byifashe hano mu gihugu cya Kongo. Yes, nanone rero tubereka tuve hano mu gihugu cya Kongo twerekeze kuri inkuru aho batubwira ko umugabo bikekwa ko yishwe nabo yasangiye inzoga. Umugabo bikaba bikekwa yuko yishwe nabo basangiye inzoga mu karere ka Ruhango. Sabimana Theobald w'imyaka 48 y'amavuko bikekwa ko yishwe n'abantu yasangiraga inzoga nabo.
urupfu rwa Nsabimana Theobald rwabereye mu mudugudu wa Karusizi, akagari ka Mwendo, umurenge wa Mbuye, akarere ka Ruhango. Gitifu w'umurenge wa Mbuye Muhire Philibert yabwiye ikinyamakuru cyitwa Umuseke dukesha iyi nkuru ko inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo bayimenye ahagana saa 7 z'ijoro, ubwo umwe mu bagabo bari kumwe mu kabari yaje gukomangira abaturage akababwira ko Nsabimana arangije gupfa. Yagize ati umwe muri abo bakekwa kugira uruhare mu rupfu rwa Nsabimana niwe wabyukije abaturage ababwira ko mugenzi we yapfuye. Gitifu Muhire avuga ko inzego zahise zita muri yombi abo bagabo ko ari babiri bakekwa iki cyaha cy'ubwicanyi, kandi iperereza rikaba ryatangiye kugira ngo hamenyekane abamwishe n'intandaro y'ubu bwicanyi. Muhire avuga ko nta gikomere Nsabimana afite ku mubiri, avuga ko abamwishe bashobora kuba bakoresheje ubundi buryo kugira ngo baburizemo ibimenyetso. Yakomeje agira ati byose bigaragazwa n'iperereza. Gitifu yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha rwahageze rukaba rwatangiye gukora iperereza. Babiri bakekwaho iki cyaha bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Mbuye. Nsabimana Theobald akaba asize umugore n'abana bagera kuri 3. Akaba rero ari ukubyifasha hano mu karere ka Ruhango. Tukwibutsa ko turakanda subscribe wayikanda ugakanda like ugasharinga iki kiganiro. Yes, tunyarukira noneho kuri iyi nkuru nayo aho batubwira ko abana b'imyaka 18 bibukijwe kwaka serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Abana b'imyaka 18 bo mu murenge wa Ndera, akarere ka Gasabo, babwiwe ko gusaba no guhabwa serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ari uburenganzira bwabo kandi ko bitagomba kubatera ipfunwe. Ni ubutumwa baherewe mu bukangurambaga bwateguwe na Lycée de Femmes binyuze mu mushinga SDSR Rwanda ku bufatanye n'umuryango w'Abanyakanada Leme ukorera mu mirenge igera kuri 15 y'akarere ka Gasabo. Mu murenge wa Ndera bitabiriwe n'urubyiruko, abanyeshuri bo muri GS Ndera, abajyanama b'ubuzima, inshuti z'umuryango n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Basobanuriwe itegeko rishya rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda ririmo ingingo yemerera abangavu n'ingimbi bafite imyaka 15 kuzamura gufata icyemezo ku bijyanye n'ubuvuzi batabanje guherekezwa n'ababyeyi. Uwamahoro Diane yavuze ko ari itegeko rizorohereza abana batinya kuvugana n'ababyeyi ku bibazo by'ubuzima bw'imyororokere. Yagize ati kenshi abana batinya kubwira ababyeyi ibibazo bafite kuko hari abahita babatuka. None ubu umuntu ashobora kujya ku kigo nderabuzima akavurwa nta nkomyi. Ni byiza cyane. Manishimwe Cedric nawe yongeyeho ko iri tegeko ribaha amahirwe yo kwimenya no gufata ibyemezo biboneye ku buzima bwabo. Uyu Manishimwe yakomeje agira ati nubwo umwana w'imyaka 15 aba akiri muto, ariko ni byiza ko yigerera kwa muganga akimenyera uko yakwitwara no gufata icyemezo ku buzima bwe. Mukampunga Efrazi, umubyeyi witabiriye ubu bukangurambaga, yavuze ko iri tegeko rishobora gufasha gukemura ibibazo by'abangavu baterwa inda n'imburagihe. Yakomeje agira ati niba rero itegeko ribemerera kwivuza ku bushake bwabo, ndumva ari ryiza kuko rizagabanya ababyara imburagihe no gufata abishora cyangwa se ababashora mu ngeso mbi. Nsengiyumva Janvier, undi mubyeyi, yavuze ko ababyeyi benshi batinya kuganiriza abana babo ku myororokere, bityo iri tegeko rikazabafasha kubona ubuvuzi hakiri kare. Yagize ati gukumira ikibazo kitaraba ni byiza kurusha kugikemura cyabaye. Bizara Marie Michel ushinzwe imibereho myiza muri Lycée de Femmes yavuze ko guha urubyiruko uburenganzira bwo kwifatira ibyemezo ku buzima bwabo ari igisubizo gikomeye mu kubarinda indwara. Yakomeje agira ati leta yabaye umubyeyi itekereza ku bana kuko hari ababyeyi batagishobora kuganiriza abana babo cyangwa babafata nk'abamarayika. Niyo mpamvu dukomeje ubukangurambaga kugira ngo n'abandi bamenye ko izi serivisi ari iz'ibanze kandi nta pfunwe zigomba gutera.
umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda watoye iri tegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi ririmo ingingo yerekeye ko kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga no kwemerera abana b'imyaka 15 kwifatira ibyemezo kuri serivisi z'ubuvuzi zirimo kuboneza urubyaro. Akaba ari uku rero byifashe. Yes, akaba ari naha rero dusoreje amakuru yacu. Wowe utarakanda subscribe wayikanda, utarakanda like kayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza mwese, turabakunda neza cyane.